atongeria Kathumba Jamiru ni bakinyite mamurene jagucokia nkatho kwa MC wa Boge Towes DMK Kiogora kiare mamurene jaure wari gavana wa Meru Kiraito Murungi na akathite gavana Mutuma ni kujuka gite kia ugavana wa Meru akiuga ni uritungugi wa Murungu na kuga na kwendera Mutuma wega na kumwendera wega utongerio ni boy ni aria muringirite ndebe bukathana kuga ni muntu mwendithire na urumwe na kubwira buru gite kia ugavana kiaria gavana Mutuma na ithurite na igirwe mibango ya kuraga DMK Kiogora kirirwa rwa mbere rwa kurita gitine gavana Kawira akiuga ubuno bupo umanirie na gikugia sniper na kinyana bamunini wa speaker Mwendali Mutuma ugete akaririte gitike ugavana kuringana na katiba ya Kenya na tiwendi wa muntu mutugikare na chionkoroke gitike mwathani araikiria mawa kiaraikiria yembe itukiro mbere karakari nao nekenda Meru niomba kugitata wetambere itina gituma. Mutuma is a man of peace, is a man of God, is development conscious, na atatata kanarumana na muntu noriku. And that is what we want in Meru. Yeah, so I want you to treat him as my own brother. Oni getikia ngavana antecho wakairi. But nisema tutatembea na yeye. Tuithinkia meri yeje twakara noe kuma March mpangere gwita ugatega metene raiji barabara gaikwenjwa next week twetete kurugura irasi bina bia ECD twakete na Mutuma tuithinkia muntu wata tubikirango gya ntebato yaza to tarugurerwa omba kwethira weresi na ugeiwe ngokano ganigwa kuize kugia ankwenda obwira bau bakwaria nau tera one toithinkia ole obugita takuja kwa uwanja turinge siasa oreringawa na ntoithinki ngona tutemurekia tutetete na mbere. I think we have to be very focused as a community kile kwa na development. Wana muntu gutinda kuina nawe muntu kunyomara nawe na mbi kenda umuringira kura. I think me I'm not with you. We should look where we are going. Let us be bright. Nimbi uchwa siasa ne. What are we looking for? Yeah? Ni maendeleo kahani rwimbo kira kaburomba ituete ni tojukia kura na bara batena ibande bete bajukia kura na kibande kina inyokera risasi riko ringano igakoroga risasi riko getatea nonto gutethirikari tukenga maiga tukenga thirikari naye na kura unika mbibetwe manto ya DMK ya kibangwa mwaka wa 2022 na nde Nairobi ndera DMK inteto ciaku itebui ambira ni ati ogua na iwe ngutwira gitinda mwira kethira uri twa gitinde kione ote moyo ikirie to uyu DMK ambinda mwira kitente ukenda kethira kikethira nde na kyo na ote moyo iboko me ante to ikarikite mutano witwa sniper wa kumembe atathi kwa mwanka thai Deputy Speaker oria twana twiri kenda bomenya Meru ni umete kuraya twana twiri no ntubwa liberation ya kurita Meru irinyene rira tekumenya thiri Murungu kana inkoma wetikiritie nteto uyu ikarika Neru ario kia kwithira te Murungu tuthigitha twina DMK ya safari ra tumite turi MCs nenda ya na very emotional na manto yetu na gavana ora ari kunya te siasa in beyond politics yaete personal yaete nyam beyond na batwe anto bara batura kurwira Meru muntu wenthe ukuromba giti yote Meru roeta wa society na Kawira tukare kana nyabi yetu twamwe kurwanwe no tukwisia kwi kala tutereka ichiarwa Meru ira tutwire kura ile tu chiarwa chiarwa twatura rwa mungi mwanka Meru yesa sawa na ndirira mama wa Mutuma ayokia giti giakwa woni ndere DMK inte kwenda giti mwanka kagita kamwathani process ye kinyana mwathani arenda gututuriria twi gutura ndatirimana na giti simply because ndare deputy governor na isherie kwethi atia ukethira governor atia mantu ya majani ukethira governor atia mantu ya kimera gya kawa ukethira governor atia mantu ya mira oute mutongeria magician
magician. Ande oni kuinda ngamiye kadari kidogo. Ngwana kukuromba roda pumagara. Ito so akura ntere ingisha mimi. Ende ntiuga yigetegere ngochwana ndenketa kya okenge akuga. Angwenda akio kuromba roda. Utikora jana tatu kona DMK kona kuna. Kumenya mbitite kugambia kuri ku. Ende ngugisia nkira gutuma mbuga ntiuga ga ngona kuina time up to 2027. Na ngugisia bogete Israeli kwa rani tubatio chokaniria. Igitera campaign rireo. Kwate ni DMK njara no ntoni mbonete otongeria bwawe no kaigwa ndauga mtu imutongeria bumenye iyo mante ara yorongo DMK that is kind of the limit ugachenjia watau to wate mbaru kenda itebia birego no bikiga wakethwa ino mo gutarerwa ari guru na ariku nau kana kwenda turatura bomutharima nyao ndatharime betu nara so nende ndikienine kwantu bambure mantoro wecho ya uma kana ya yorongo mantara nda wecho ya uma ngetha ndirezi ne kurombe tike senator 2027 Meru County.